pet lo nang li so lang do doa pangri pet lo nang klim so marang para chingri pet lo nang li so lang do doa pangri pet lo nang klim so marang para hampanga song doa jejor luti prejam ang tinik rong kitam cingrum dun enon ang hampanga song doa jejor luti prejam ang tinik rong kitam cingrum dun enon ang cingri pet lo nang li so lang do doa pangri pet lo nang klim so marang para non mep rang rang thei pai ching thu ji angang irun ne sar nung pritha ekhe non bi rang rang sakhi non mep rang rang thei pai ching thu ji angang irun ne sar nung pritha chingri pet lo nang li so lang do doa ching hon si roi nang doktor chikang rina Tribal ini bilang deh, tribal ini bilang deh, APHLC bilang deh, Six bilang deh, Kabir bilang deh, Wangasar bilang deh, Hempel lagi. Alam ni kami, Nagaland lo, the Rising People Party lo asal Japino. Ini bangsa dia penggunaan bangsa sendiri. Masalah itu penggunaan. Abu boleh kami. Mana dua asal pesantren dalam rumah. Man kita dalam sana pula. Betul. Nagaland dan Batak. Betul. Betul. I would like to request a sister. Traditional for her and a certificate. I also request a central team together. Non tang virang rang lamet lam chong jutra chingri iso sarang chinghon seroi na kur chingri pet lo na sarang chinghon seroi na kur Nasi itu terbuka pada meja ini, nam ke pada meja di longko, dan anang itu APHLC pada itu bahan yang kami, ini kami pakai longko. Keturunan dengan situlah. Nasi lacu kamu mulai itu, cipang tangji punor. Ini cuma politikal, itu merateria mulai itu pangtangi punor, itu mah social system itu pangtangi punor, hajar le pangtangi pusita, ultimate lah solution ke. Hempre kasi palong pen mina kasi rilong ajak kong helo ilitong ke kenang sok lo. Ani arde cecak dulu nang jila ke kang ton kang tim muni atum laki putot laki pusit bang ruling class atum diwan dan rola polisi nang ke pelong atum cak dun tipun are resistance cipiun pen cisong tipen laan si hempre long lo kang te itum ke doana kisu ngabang ke jok pon pura tu. Lasi ladak hini politik salong pini ke tek long ngabang ke kedam tangan ke itu makar biar aratum mangu mangram sonsi hala simply la electoral politics ke pathuben kai ke power do ni polong situm pleng dun se seta pining anengka nana bangke kar biang long arada tum ta thek bomlo kar biang kidu ke la arada tum ta chini bomlo non ke
hempek long lete kulit tumke rengune lo bajinnya joksi kace tong hong kam lo nang ke bar bang ceng lo ke nasi ong pik lo ke me pik lo lan su se le tum jong si nale tum jong si thurpak pen che song kulo tang te la ke APHLC lida tum phanjot kali lo la ke karbiang long long ke doan karbia tum phan kace song pi la su ka pang thur pen ile tum khe paprang ya phan kace song lo kusili lima phan la pen voter list kaselam Sir Kathar, Taiwan lead kuring na itu movement ja. Bisi diri no ikina itu sabana fulfill hobo kuring na itu expect Korea sa aro itu patana sa. Now let me read out my president's speech. Please bear with me. On behalf of the Rising People's Party and the people of Nagaland, I bring greetings to all party Hills Leaders Conference on its 5th foundation day. I also convey my greetings to all the scheduled tribes, people of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hasao, including the minority Naga tribes such as Rengma and Zimi, and the Gurkis, and the indigenous people of Meghalaya, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, and Assam. At the outset, I would like to congratulate the leaders of All Party Hills Leaders Conference for giving much needed leadership to the tribals of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hasao as you continue to fight for the full implementation of 6th Schedule of the Constitution of India and creation of statehood in the Autonomous Council of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hasao. To create and lead a people's movement is not easy for the people of the Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hasao. That the party is committed to the upliftment of the indigenous but minority tribal communities such as the Mikirs, Garos, and Kacharis living in Nagaland since time immemorial. In fact, the party is seriously exploring ways and means to mainstream these marginalized tribes and thereby rectify the history. APHLC bahay ng mga APHLC bahay ng mga Jai Kathar bahay ng mga Jai Kathar chate pading ng mga Bonsu long live Bonsu long live RPP long live RPP bahay ng mga RPP bahay ng mga Karbi Rijo pantang ng mga Karbi Rijo pantang ng mga Romasar pantang ng mga Romasar pantang ng mga Tribal unity long live Tribal unity long live Jai Kathar bahay ng mga Jai Kathar bahay ng mga APHLC bahay ng mga Katasong pantang ng mga Ajakong, Council Kachari Ajakong, Lapen, Council Constituency Kepta, Kechi Atum Aphan Chehodai Detlo. High Court Pen, Hukum Long Det Anta, Karbi Anglong Autonomous Council ke 6 Schedule Angdeng Pihini Angdeng Sur Troxy Pen ke long aja kongta ke harjak hai detsi ke ce atum aban sakor ke plan dun tu drong le lasi non a APHLC ke autonomous state ke hang bom ahut ke long tang a political power kace pang bo bedet ji apan si sik sidol pang tang tu nang ji pu je song bom lo atheke sik sidol avete autonomous state ta sing un it lapen sik sidol avete inglong arat atum along ri lapen inglong akheta rai un it government arideng je hodai te kangrong titi jakong kace hodai tikang chingke congress atum helu non BJP atum ke 6 schedule along ke dotang ke thenei ajakong an
atheke council election lapen voter list kaselam ajakong council kachari ajakong lapen council constituency kepta keci atum aphan cehodai detlo high court pen hukum long det anta Karbi Anglong Autonomous Council ke 6 schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen ke long aja kongta cehar jak hai deksi ke ce atum aban sakor ce plang dung tu drong lo lasi non APHLC ke autonomous state ke hang bom ahut ke long tang a political power kaci pang bo bedet ji apang si sik sidul pang tang tu nang ji pu che song bom lo atheke sik sidul avete autonomous state ta sing it lapen sik sidul avete ing long arat atum along ri lapen ing long akheta rai it government atom in long arat aphan kilang selecta klang tudak atheke itum si autonomous state kehang seta kachar Korimganj Hailakandi abonggo sena atom aphan si mini state bichurong alang litum aphan ke mini secretariat office ta Assam government si kimpi to etlu secretariat ke state office lo mini secretariat ke mini state office kali langman te lapot lagi mini state pitu jet lah tu apa bongo sene apa government atum inghon baret kopi apot loma bongo sena atum Karbi